O Nehemia, endo na daw rabo, akaw talenga bakang bombula, i Papiloni. E kau baka chuta, se Israeli na bosa, se na bosa chiu. He was a Jew, he is an Israelite, he is an Hebrew, he's a royal, he's a Judean. So, he's a very special person. Very, very special. Naivola ni Nehemia, ke naivola ni Esiteri, wakakina naivola ni Esera, ke wakaenda na wawilika, e singa ni walaikina me wakawa asa talano takabiri na ngwane, asa bosa me na kalovi ko na porofitango me kawe irengo. Do da kabango. E singa ni kune kina. E kune e na bola e tolungo, na nonra bang bautanga o ira to na lalango, Nehemia Eser ke kakino Ester na kena lewa, o Nehemia e bang bauta na kalau, gai daga taka na bosa ni kalau. E tiko yawa e na banua e baka i tau keita ke kina, e kania na kakana e singa ni dau kania e na beisinga, e rongoda na bosa singa ni dau rongoda e na beisinga. He was a foreigner in a foreign land. So the totality of his life, well, he was in a foreign land out of his indigenous and native land. So the story of Nehemiah was completely a very special one. Dona kai bambimbi takoya na masu wana kalo gai daga taka ena nomu bambauta. He restored his people and he restored his Jerusalem. He was a reformer. He was a transformer. He redeems. He brings forth the betterment of a life when it was in darkness, in the totality of death, in the wilderness of uncertainty. E talei na itala noa ke Nehemia baleta ni baka tura na kalau malay baka tuda kita katiko nanambula baka baut kalau and a lama ni bubale baka tui and daw taki daw kenan daw na taki mena waini na tui. He's a wine bearer. Kona daga lay ngaya gai pakayanga taki koe kina nakalo me bambula kina na nona banua. Very special, very little, tiny, small, unfavorable work. It was lifted to the heaven to restore Jerusalem. Ako ni beta na takalila e baka tor nakalo na nambula. E binakata nakalo me baka tur da kekin me baka turi ko da ken atikin ngor. E dorbo stava ile bunan renre nangaw niti ko bolikina e Persia. Inda saraban ipola tuku-tuku ni non rambulan na chiu na banuanggo Iraki ke Irani enangaunongo enangauna ya enangauna makawa adambe maikino e prama e dambe mai na banuanggo menga dambe dake mai Israeli Kenani Canaan before Israel today. Nangaune yada mai kine kabe kadibi chiko na kalo en nanambula na italanoa se na tukutuko barota ni kuwa basarabi ko mandanga kina na bangarana be kadibi ni kalo en nomumbula
Nadabe bina kata na kalume baka yang ataki ko kina. Levo savai ulum bale jiko ni kuah. I cannot. I'm this, I'm that, I'm this, I'm that. Ayungo. Osenrawat. Stop it and think of God. Nangaune Orto le sumaikina orto na taurabo merto le sumai Jerusalem ni saka woti mai adoti mai na be baka bombulataki amani lakotal chunga mai tikerton le sumai Jerusalem o tavi ne maia kapola chungor ne dano anani o anani kona na le chunga mai la bandono be ne maia. So it is not written in the book, in the Bible. So from where he was coming, he goes straight to Nehemiah. Nehemiah. Don't think that you are there serving the king with everything that you are having. Your homeland has been devastated. Your home is in desolation. Ngai tekin duru na darbanggo ni rangada na itutunggo ngai maski na wanan nakalo. Matay ni baka sama. Nanong ulutangan ni basutyaw. To iya to birian ng bayi ke Jerusalem menda kako ni rangada tiko. Menda sa te bu bir bayi. Bayi bagdaba, bir bagdaba. Ode Jerusalem. Ada ba baka rongo dati kenda tiko. Nama tani baka sama ungan raba mewase ni kuah. Nakaboro nialo ni nanuma nanona banua. Andona kana lebu ni talano ay daulanga tiya na ser nakakaboro-boro nialo. Kaboro ni bindomoni. Kaboro mani kakaboro-boro. Salebu na kaboro bayango kaya ali na kena baka numi na kaboro bayango ya me buke da kina nambula we chisu karesto endo na kaboro ya do Nehemiah otomi kamai na baka sama ni kaboro ena tikina ena wase rua tarona tu yaus venga una kedo la beta mena mengo bilo ini mara wo yani kuasando tani na kemo irai sarara wale buna lo mamu na tava saku ne na kaboro eterai koya sa tarambi na kenam bimbi ni dala ni rongo na tugu ni nona banua isambale sa kasura sa yali na kenai rai indina sa mate sa yaliani sa mosita endona yalo sa yali mai na nona bubal indina kena nona banu indina sa tangi na daura bongo. He was totally in disaster. Tangi serangan elona mai lama. Ne kada wili ko chikon nanda leso na sini ko. Tangi na nona kalau tekin dur na singa kenam bong masu ga kira talanga be ira chuka ka mer masulah kana bika saterana nona banua. There are so many things that is happening in Fiji today. At your home, in the church, in the government, in the Vanua, wherever you go, sa levu na kanduindui kavoro, manika kavoro. Sini bolirawa, sini baka binakatagirawa. Ia aurida na strategy e banda bora na taura baungo. Ni rongoda nga na lenga ni nona Vanua, ngai masu, ngai tekin duru ngai masu wana kalau. Sa tekebu me virimbai o Nehemiah. Eba kau sa kai oti tiko na Vanua eba kambambula takikina. Tiko na bubale elewai kina. Tiko na Vanua esinga nila oi koya kata ki koya
rongo binakabia na kaya ngai tuko na wana tui sakasura na nungu koro salanga na non rimbulum-bulu na nungu ngase. He was not just looking at himself and those who were there then. Sareda talanga ko ya na nona kawai takira na nona ngase. Even though they were not there, but they are living in spirit and they are there. Ersabala lo mataki. Samosita en dona mbula en dona banu na nona banua metangida kakirewa nona kalume mbau buke koya. Na lenga da bayado mai vale. Korongo da mbeka en dua tukuna ni be iko na taliboni korongo da mbeka na recho ela ko baka da bene kena tukutuku ngona ngarongo da kina iyo Italia sa de virtu mandanga ni ngore. Iyo Rasa lai birito merto bangore. Oi, siang Italia ngoro tali bunga. Siang Italia ngoro tutuanga. Ni rongo di nandali ngori na lenga e adamai. Na daba o da kabakina. Na lenga daba e choko mai vale. Kandandono mo tekin durutaka singa kenambongi. Mo birim bai taka kina na lama ni kalume bakai dori na lama ni lenga ngori me buke kina na lenga ngori na kabor ni alo ni nemaya e borai taka na kawai. It was really painful, truly painful. Inda bawili ka na listening go me daba na wasi tin katolo sandua na darbo sabang taka babinakan nona kalu en nona masu kena nona tikindur kena nona lolo ngai wakandeo takatiko be irna be kani na irai ni kalau kasama nguilada e Babiloni na irai ni kalau en dono metiko be irna kena be lelati. They were a covenanted people and that covenant was taken away when they were living in a foreign land and they have come in with a new language, with a new system, with a new of everything. Unfortunately, God was behind their back. Sayali na kalo. Na lama ni bal ni tui. Dambe dake chunga na dara bongo me tukuna tuko yalona. Christ is there. Na nongo kalo na bokeya. Na noma na kalo na mosi ni kabora ni alona. Ni bagasaraba ni stame kamusu na non rabewe kani na Israeli kena non rakalo singandina ndaw na dakalo tumasmasu sabay na no bewe kani kena no kalo ebi nakachiko ena be singa kedenga sidaba na kasa baka borbor taka kabaka malmalum taka na no bewe kani kena no kalo saliu talema yendo na ka na namu bela lati kena kalau sambili raki bamba sayanga menda na saraba na mosini alo etrana da robongo e mositi ko na nona banua e mositi ko na nona kalau ni senga ni bawangari na kanrala ni senga ni ramba unta be bata mer masu ni sabaka ngiabu takina na pali ni soro level mai Jerusalem sabang malu taki na lalanga na walls of Jerusalem. These are all the things that touches his heart and help him to go to his knees to cry to his master. Tava soti na ka etaraiko kakusenga kina ni lako wana na makalo. Kona numa mataura chuka ngai lingamu. Kona numa merabebu ke kina na bewe kani. Senganida. First and foremost, go to God in whatever that comes in your life. And a binga una kede traiko kina ndona ka lako wana na makalo. Awaseti ko na bekango ambalati ni ando maso. Na beka kede ndo traik yau mai vale ando da lako nga wana kalo. Eu chuka bal ni sili, se eu dabe chuka ibei.
Ano daw masuk nga ba? Ano ko kalo? Lewe kanda na ba dor talaga ba kakina? Ya senga wala nga ni tikina ya. Koto mana metomani juga nga. Nangaw ne may ronga daki na mesama itikin dur mesama masuk lolo buana na kalo. En dua serangan natin. It was a paradigm shift. Puh! E peso tang serangan na nonaray. May baka serangan ito kung doon sa nga may Jerusalem. Kaya baka sarabat doon na baka sa kakaboro-boro to kya. Kaya na baka sa pangamal-malumuta kya. Kaya mo ni na baka ni. Siya mani baka taba na yaw ni Banuay. Iti ko may kinanalenga ya. Kako chuka isuba siya. Chuka na laman ni balilo tungko centenary. En na rawa ni rawati ni ko babandok ka buwana kalaw. Ugabe ko ato kasamu. Nalenga ino mo chunga. O siya nga ni buwasa chuka buwana kalaw. Puasa bay chisu. Ni rongoda na kautuko na itigabuni nongu kinta ba kianda na inday. Dola ko mabiyaw kim do ba ando nga sa oda kadalat ni dola bimbi. Kauta buwana kalaw na namulenga. Nemaya ena banwa tani ena pura tani ena bikay the room angay tekindur angay masu buwana na kalaw. Ameni. Kuha ni baka laylay tahanan na makalaw. Ito sasaran kita tig may bal ne. Ando ba retiro chuko naman ro saran kita. Iya, tamasu. Sa barni ocho na mabuda referee na sidi, to masu. Enda na masu chuko nga. Wini se lusi se daba na kaya do, minta masu chuko nga. Make a habit of a person who prays every now and then. Ka anani kay bau nanuma na mulai tu binakang gor na balito ingay reta na kasado ko tamay Jerusalem. Kay bau nanuma na banua koro bu balet takitigibu ni ko sa lagi tu binaka. Kita to may nitasiri no so may kana to ati ko isuba. Nanu na mo tikitigabu, nawanin bay na kanasobu. Nanu mo na utembuka, oro tutu batikin bumbu. E waray na stobu, waray na gas. Kaya nanu mo na bay kabaunggo, meron ibo kay iko, matumbo daga kinabakayalo. It was not there just for the sake of it is there. It was there for you to learn something, to see God more than whatever that you think of. Do tala na kena logic niya sana. Sala ko na daw rbongo ngani dinroy. Alay ba kaya ngatakan no na iyaw na kakede. Au ba ngatakan na bossa na tikina itin kabitu. Ena wasini bolo ya ena luke tikine wasitin kalima tikine tigabitu asa kilai alona au banga tangana bos asa kaborna na bula ena ngono ya mengke kaya wow mai bale na lebu ni manrai oyo ngai bikani tu na kambedingo e kaborna lo ine maya e kaborna lo na tawrabongo ena banoi rau tukina merau seraba na rai ni kalau eran bukei rau ena ka ero bambauta ni rauni sulia na kalo. Ameni. Kako ni bakalaylay tacho na makalo. Your God is a mighty God. An everlasting God. Asa bakador na daw robongo na bikay bakador. Aw na iya leso itamango. Italia nan raidani nong gusul. Aw na iya leso itamango. Kane maya. Aw na leso Jerusalem. Meo lagi babi nakataka. Leso may lubengo hekati ko na namukalo. Sarui levo na nona baka. Dadani ko na tiboro. Leso may bay chisu. Leso may kinamata ni tuni kalo. Moro ni umbula. Come back when there is still breath. Come back, my daughters. Come back, my sons. Come back to the kingdom of God.
where you should be. Masu, masu, masu. Lolo, bukei ko na kalau, me kira bukei ko na kalau, morawata na kaya ina dono, morawata. Kaya koya, choni tini, au salang may merau ng bula, iya merau wale besara. Ay karoni bahasama. Nabirimbay enda da kaba iti ko na kaya na meda. Nabirimbay and the whatever kind of building that we are going to build. I'm not talking only about this building. Any kind of things that we are going to develop here on earth that will bring prosperity. Remember, enemies will be there to destroy. Enemies will be following you to bring you down. Either through your wife, your children, your whoever in the family, from your work or from where else. But first and foremost, cekin durcuk na meron lako. Cekin durcuk. Kira wana klome bara ramatagi ko tu. Mesuleve ko na discernment mo ray daraw chukan na ka sebenarnya damai. Ameni. Kira wana klome baka sar taki ko chukani. Na lobe ni kalau ina dono mesa dua tani na ibaraw ni mas na ngongo. Kira wana kalau kira musaraba na ka sebenarnya saraba. Kira mo ray na ka sebenarnya ray da. Nabirimbai eti kona kena meda. Sena be sasanga yanga keve sena sasanga binaka enda sasanga kina. Enda utuo ir nanda ubaka laki-laki. Ena leson enda wiliko sani palati ki topaya. Erau kai Samaria. O Samaria ki chutia rongo robita dininga. Samaria tiko kina tinina abusa. O chutia tiko kina ruana abusa. They are one. Arlubi cek kopi kede, cina kerua. Korto duru tu kami kina ngosa di pelati ke topaya. Nabi bos seruda buta tu kami berto nalalang ko bakam bibi bene maya. Woi narawa sini narawa. Nabi bos andu indu ya soe ada mai. Mi bakapuna nabi bakan rukai. Sando nakana lebu ni bos mini kena bendu si. Ni rambe ndona kabina kasa ndona kana moto e bana taki. Kuni lenga taka na moto ngori. Tunde chuko bana kalo. Masu chuko bana kalo. Ndarai dana ibala bala ne nemaya. E senga bakan doni nruka, senga ni sukai mure, senga ni malumu. Ni ada vango ke bakan ole wili kabina ni talno ni ada mai vango na bosa ni topaya ke sari palati teken dure bosa bana kalo e bosa virna tamat mer helong ganga mer tos ngakeli. Dau bengkara binaka na lomani no mubale. Mone maya binaka na lomani no mubale. Mone maya binaka na lomani no mulotu. Mone maya binaka na banoni no mudakadaka. Mone maya binaka na banoni puli. Mone maya binaka. Dau bengkara buana kalau. Kabanon roya pe irna tamata. Na binakan ni kalau. Sabirre chuko kina nambai. Menda kakua ni ronga dakina. Sale una casa ada ti koi biti anda indai. Me bakana wai ni mati ni biba mateni taki na eyes na dagdakan immorality, idolatry. Na dagdakan ni bika ebunga isang ni binaka. So saya chuko na loma ni nonda bubale. Eba bia bawang kada na kalau na dina matanda na tamata bang bauta. We should be thankful that is sin so that our eyes and our faith will be built above the most precious of Christ. Merani bukeki na nandambula. Kabango salibungan ni rong da. Baka bina kataka ni baka tarana kalau merong da nandalingamu merano dumsa mo na tamata bambauta enandu rumo mo tegen doru bana kalau katukuna bana kalau nabi kaya ada chiko ena lomani no mo bubale ena lomani no mo banua merawa ni binaka kina na namuiti ko chiko. Dabe baka tarakina na kalau merongada. Dabe baka tarakina na kalau merongada nemaya. Bato ko tamata bambauta. Kuero ni tegen duru me masu. Kuero ni daga ta. Kako ni bebi ko na sinrawat endo na kata mata bambauta.
Ndambe chuko na mataka ina indai. Uga beko ta kasama tu kana beko au sarawata na kakira nga ina buko Yesu Kristo kasawa ko ta kya. Tu kana beko. Erawa, iyo sisi ang arangani. Iyo, erawa. Erawa tamata bakang bauta. Kuani bakal laylay taka na nomu bakang bauti Yesu. I don't like it. Arto kailangan nga may boy kornibuli. Ebe sustal chunga baka tina baka yango baka yalo keda nakakeda may kornibuli. Nito nga salang kamay. Basta kimanda baka tina kay lawan na basta baka yalo kay lago chuko. You will not only a physical child in the family or a biological child in the family. You are also a spiritual child in the family. And you should stand up for Christ all the time as your believer, as Jesus is your Christ, your Savior. Mo baka tuda kita ki Kristo e nabi ngauna kena. Baka tuda kita ki Kristo e nabi ngauna kena. Senangauna tentang mantuan na tukuni Yesu e napano endala ko kina. Tarabo ngoneleo baka isulu babinaka. Kako ni baka buna no na tema kita lendua me baka buna na lenga. Tutumbumbu nei momo tana bakanduria na Kristo ena nomo isulu-sulu nomo itaba nomo ibakarao na kake oda kab meron ni binaka kina nambula etiko na topaya etiko na sani palati na numa sara juga kini balembali na topaya na sani palati na medo o setani. O setani na daw lang may be iko na tamata bakang bauta ba Kristo men daw sanga ena be singa ni no mambula mo bakang malumutaki. E kato na Kolose pataki na Filipai o iko na vina na rara mandina. Kako ni mbuta na vina ngori na ruguni te peli. O iko na masima me baka tuitui na tagina na kake nga. Mera ni rado mera baka ikana-kana. Singa ena kada ena kabinaka. Make sure you must have a paradigm shift of your mindset. Maybe naka meron ni binaka kina buana kalo. Echo na meda. Nabi ka binaka ba buli rangoni no tumbu chiko malay buli. So na kaya na may korni buli. No mo friends erna lagmay na may tuko na bango. Hey, dakabungo. Eh? Kaya kaya no friends ele sul na homework gona ka do yado. Sulbango na homework kay ilis mo ko ang kwa. Hey, matagaliling ko. Simrita ka nung homework. Kaya manda na nung homework mo ko bitaka na ba. Sindo may takabangor na kangor. Homework is homework. You have to do it at home. Na ko bitang ko sindo na karawata. Kana may nambuno ni Andre mo morawata kina nakaindo doon morawata binakata na kalo morawata. Nanuma itiko na Andre. Etiko na tiaboro karani badada na nambula karani kau tatalangana bi kabinaka itu weekend. Nadada ni bunida me kau talai binabinaka weekend. Nadada ni bunida me bakan duria lemanda na baka titingga. Nadada ni bunida me sulia weekend daka kuin na numatali endua. Erdada kaya ni bunida Belati ni pinakata na punida mo kakwe ni beibuke beira enondono merabuke. Ia mona numa nomo Kristo kena nomo Kristo. May baka malu-malu mutaki topa ia kay sinibalati. May baka malu-malu mutaki na da. May baka tuda kita dondo nga na binak. Kwenda rusama imbulati ko kina na singa ni kuha. Sa kambimbi mendaran daw lesu wana kalo. Ni ko duruma nan rendre Rongon ni lebo weekend sa kilati ko na charmaya wase tolu sa ngabuluka tolu tikine tolu. Mo tangi may bay. Nyau ka na ronga yani bay. Iko kabakate kilabe iko na ka lebu kan rendre me kilai ko sa siangani kila. Nan rendre da ba duruma. Ke duruma yo topaya ke duruma sa ni pelati ke dabna ka roba sa ngabe iko. Si dabna ka na tia borbeko. Lako chiko wana kalau enamas. Pagkatakilati ko wana kalo. Kena yotot ena mataka ni sigani ko. Namasuk kina lolo
e piri baka binaka kina nambai me kakua kina ninda rongoda na masu kina lolo e rawati kina nanggangane nemaia me terale su kina nambai o Jerusalemi me baka tau dako taka na itutu ni banua ni Sokolo ena bal ni Sokolo kena nona baka raw taka na mbula keda baka ndo Jerusalem merasa tega butale the reformation of Jerusalem to come back. He has done a lot of transformation na daka ni nona resto tako onemaya na mbula mebinaka nondaru itabi na tamata baka mbauta mendaru vei bukei singin daru vei mbili singin daru vei tambaki sombu singin daru vei biritaki daru vei labeti me bakani labeti kendaru nandaru turanga mai na panuan re da ndaru chokina ngai kebeti kendaru ena lingana ndundina me marro kendaru ena lama ni serena wada bare ribina koya ya da endaru na sengani bagai dorkina ve ira na ve kandaru kalatia ono rua do ve buke ni dolata na mondo idola me baka sabina ka buana turanga nakaboro ni alona na darabongo nemaya ngai biria na kenambai e baka tunga ngata ngai lomana o yau meu birimbai meu tekinduru meu masu wana nungu kalau meu lolo meu rawata kina na ka au bina kata meu rawata e rawata e nona birimbai binaka au bambauta kebaka centenary e viti enda indai we ken da borrongo chiko ena lomani nonda bubale sa lebu ndui sa yadokina o take na rosa kani rosa singni rawani wetra na luben raw e lai na namu tekindoru e lai na namu masu e lai na namu lolo o sabam balei raw mai bebunida au sa mas ni longo nang waro takati ko na tutunggo na tamate rongoda na tutunggo ena singa indai me pakabina kataka na nona masu mengaraw na lolo nando tuko na verito ngone kitondo lolo chuko na besinga bukelulu if you break this bread when we have not finished tell us ndaka ko ni rongoda ki na matani kalu ikento sa lolo chiko kendo be kemdo na laku chiko bete so laku chiko ibuli ke so mai daga buli ke the in betweens saroni to mi kaskina so na kame kania break taka kina na nito oneness nito covenant mituna au sa break taka ngo that's okay ikwanga ni buni elamana ya ke baka baka songo taka beto kita may korbuli kita tu lol nasi ngabuke lulu, kaki na nikua, lol nikua ngai break ngai morto pangaran da morto pas ngelebu kina. E katale nyom tekin duru bana kalau ngai mesuta na kalau. Au tukuna cikuna beka, au tukuna cungo, because it is part of my life. Mo tekin duru, lolo singni lolo ngam batambui ko na kakana. The best fasting is fasting without sin. Do tala na best fasting. Lakoy balang galewili kana isia wasili masangabul kawalu. Raidira na rabua, raidira na bakaloloma, wetira na bakaloloma, raidirango. Edani o lolo chiko gailebu no mukakasi, lebu chiko no musada, lolo chiko. Wiwi ko ato kay samu sarauta na matanggali lolo baka tiebor tana matanggali lolo ngore da ka ngamo setani morno lolo kana lolo basada lolo bendusi lolo baka samada lolo tonton lakan no talboni raida na kada lolo cukup kada lubin tiebor nga I will not say sorry because that is the things that is happening right now. Parents should be awake. Listen to the word of God.
Let that word of God goes into the family every day. Yung suka main doon na singa, may raw singa nita kawanong ni Vale, ni usamberat na may nabito na kaloko. Kaya saan doon na singa tabi kito? Siya nabi matak. Auto ko na chika biraw. O ne, en doon na singa, enayali na buru-burong ko. And I'm giving you something that you have to stand firm with in time to come. Kaya mo ni nabibakani ni babulida na luwe mo ni na posa ni kalo. Kaya na kain na doon no meda kaba, meba kada kabo ne maiya, me kunikina ng ganga, virimbay, me kakwa ni durumay na meda, me kakwa ni turong da. Marikan du diwaro sang katolu, sararaw na kakid nga, vay kwaya sa bambauta na kalo. Charmaya tolo sang abul karua chin kabitu. Sararaw wana kalo na kakid nga. Kaya sararaw ni lakomayo nemaya from Babylon of Baghdad to Canaan. It was miles and miles and miles. From the bottom of the Gulf of Persia to the Mediterranean Sea coastal side. Boom! God can do that. Kipata manandren reo rumah na kangu. Nakaloy kay eseraw nga. Eba tu sa Mary, eba tu sa yana ni sanga na lubena, erawatan na lubena. Amerika kaya sin rawatan na tamate rawa na kalo. Iya baka po kenda and tigo ni kuwa. We can. That is why Paul said, I can do all things through Christ who strengthens me. Menda may lako, may baka na lako ni Nehemia. Tobirimbay, nambay, si kuwa na masu, na lolo, mereka kuwa ni lenga kina na lubenda, irononda itokani, irononda banua, merau ni da tungganga tinga. Tamata bang bauta, baka nga taka na yarangi ni kalau. Kaya mamisala ko mabeke mo ni na kalau, na sigani kuwa, kabaka binakataka beke mo ni, na iray-ray ke na yalo-yalo, baka nduriyo Nehemia. Merau ni tarada ke kina na nona banua, tarada ke kina na beka embaleti koya, kina nona kawa. Me bale sui mai na bele lati, amai banda bori nan dona ngauna, kamera kune kalonga takina na tamata bambau tike mani. Chisu na ne mami bale bele lati na tamata bambau taba Kristo. Ne mami singandina me ke mami ndina kina kararama. Ne mami mbula me ke mami mbula taka na mbula sabsaba. Na mbula bakata kana lama muni. Miki mami kau tole sumai na yalo-yalo. Miki mami binaka kine matamu ni. Niko ni ambuli ki mami, miki mami toba bata ki muni kau biki muni. Saka kabor-bor ki mami baka bor-bor tangau ki mami. Ningai buke ki mami, miki mami bale sui. Ki mami birian ambai, miki mami tungga-angga na masu na lolo na bebuke. Ki mami rawat kina na lama muni. Mami saduba na baka binaka. Ngai bauti ke mami kabu ke mami na buku Yesu Kristo ni mami turangan ni mami bambulan di nan doon nga. Amen.